gati ko chilaka mena pea asok kena napai kya pe nonde mu nyela pe satwani hai halo hai ha makanya pe pesan titi kena itu pesan titi arho nuyan udah sunita rohena udah anusati kena thank you Auntie tapi nak kuat. Ada nyampe. Nonde ham naja. Muni didi kena bicara. Ada lagi satu. Ada puri ka hai. Abo mere kati kita kena di buat tadi ya. Di auntie kena. Abu tadi auntie nuya chala lagi. Ada nuya ke विदाई समारोह करने का तीन तो. Hai didi auntie hai didi. वीडियो चल रहा है क्या वीडियो चल रही है यूट्यूब चल रहा है विदाई समारोह है आज इनका तो ये जाएगी अपना कहाँ ट्रांसफर हुआ है हैदराबाद में इनका ट्रांसफर तो हैदराबाद में इनका ट्रांसफर हुआ है आज हम लोग को रम्या है कि नहीं मैं रम्या महिमा रम्या है ना मेरी आंटी kena joto hor adi excited menak kuah YouTube channel pe hajut lagi ada nyel ko pe anu ki baria auntie kena ki lagi ni kan auntie ar ule kan auntie nem peru ada Lakshmi auntie ane da Kaliamma auntie kena pura nako adi excited gya ko boleh YouTube pe udule ale ho ada mos ko itu ta una ite joto hor nyudu ekbar ado kuya ko ada comment pe chilaka aku kati ko nyapa muju ke pe chilaka pe jo kita ada joto hor comment sabun pe ha mas pe aro age dia video nyudu amun kana ado kati ko dui anti lagi jom dia ado lagi jom lagi ya enggak baik tak ini ada video yang akan mereka kita kami tengok keren ini kita bukan enggak ini kan saya sih udah dulu kan udah saya sih kena dulu udah sebab sih hai kan sebab sih kena dulu आगे नहीं बनता है आपका भाषा कौन सा है आता जो तो ले enjoy दा ये पे ये ना पर तो हट लगी जम पे लगी जम पे सीधा ना Ada gatiku ni tak ada room tanya na ada penyel kita video ada le pe chilaka comment kate moj pe ku khai to na comment pe a moj ba pe ku ro na comment pe hema tabe node dhrigi hema juhar gi